Sobotu u Đurđove na tematski i zabavni programi Pidžama Party u kulturno-umetnickim društve Taras Ševčenko predstavitelja ljistini Ruska mladež upoznali prisutnih za svoju ljistinu za najhodzaci Viberanki za Nacionalni sovjet. 26. oktobra Viberanki za Nacionalni sovjet Rusnacov. Bardzo ważne, żebyśmy wszyscy wyszli i głosowali. Ruska mladež listina koju mi predstavljame mladi z zveci naših mesto, číslo 5, može se opatric, že kto všetko na listini. Dziękujemy. Вони на Штивителях упознали зостим на який спосіб від за функціонування будучого національного совіту і як младі можуть бути включені до нього. Naše listine uglavnom še nahodza mladi z šitskih mjesta, uglavnom z većino mjesta gdje živu Rusnaci i tiž tak bitne znači, že skoro šitski od nas, u stvari šitski od nas še už na dajaki sposob už ukazali i mame iskustva u društvenim i kulturnim životu Rusnacov. I chceme to u stvari ukazac znači šovarim šitskim hlasačom, ktorí by vyšli, že by hlasali za nas, da znaju, že sme sposobni, že sme mladi, že sme vredni, že chceme ukazati što šitsko zname.